Jotono no lam sogwani channel o angkai tomung no norokani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai reti ang ketal job advertisement ta online information related videos angka phaidi tini kase ketal notification ailenai o notification reja ka bo angka staff selection commission government of India ni bakhakti reja ko notification kenoro video no paithak jorate naitong ni kamka saimana ni bagai angka phaidi official notification ailayene omokai to official notification on notification result mane abo angkai to staff selection commission ni bakhakte je notification result go o je notification website o publish khlaijak mane angkai 22 tarik July 2023 o ang official website no ri ruan description no rok thangai nai di abo notice result kamo angkai SSC ni bakhakte sub inspector tai central armed police force tlangjak nai abo amoni examination ajangai 2023 season ni abo Sub Inspector, Delhi Police, the Central Armed Police Force. Was a go important dates Rizaka are dates in Kankai Abong Kankai. 22 tarik July 2023 Nishimi, 15 tarik August 2023 Jora Tonga Norokni application Kalanian Jora. Tayaro correction Bagai Shalni date Rizaka Abong Kankai 16 to 17 August 2023 wo Norok correction Kalaimana Noroni application no. তাই সিবিটি ইমান আবো অক্টোবর মাসং ইমান হনে অর রিজাখা গাঙ্কা ও কাইনি পোস্ট নি বাগো জাগাও নাইদি সাব ইন্সপেক্টর জিডি আবনি বাগো গাঙ্কা অবো তো গ্রুপ বি নন গ্রাজুয়েটেড টাংনাই গাঙ্কা ও যে সাব ইন্সপেক্টর জিডি আবো গ্রুপ বি নন গ্রাজুয়েটেড গাঙ্কা জাগাও পে স্কেল গাঙ্কা লেভেল 6 রিজাকনাই 35400 নিসিবি 1,12,400 ক্লাই Takesha Sub Inspector Executive Obo Chalabri in Delhi Police Abong Kankai Group Shiangnai Ozagao Rezaka Pay Matrix 35,400 Nishimi 1,12,400 rupees Klai Rezaknai Teo Zagao tentative je vacancies Tongmani a vacancy in Kankai Sub Inspector Ozagao in Delhi Police Abo Chalarok ni Bagai in Kankai total noita post tongo Ozagao Abo Chalarok ni Bagai Angkai ta kesa tongo abong angkai beri rokni bagai sub inspector beri rokni bagai je total post tongmani a post angkai o jagao mention khlajak tongo abo charta haikeno ta kesa tongo naidi sub inspector GD aponi bagai angkai to jagao kwbangma branch tongo kwbangma force on tlangjak nai abo BSF CISF CRPF ITBP SSB haike total tongo jagao sini ST rokni bagai chela rokni bagai inke 114 ta tongo Ojago no rok nai mano BSF o celarok ni bagai ingkangkai total sini ST rok ni bagai celarok ni bagai 8 post BSF o beri rok ni post gerei CISF o sini celarok ni bagai 42 ta post tongo beri rok ni bagai 5 ta obahai ke mention khlajak tongo PDF on no rok mana na kahamkai PDF download khai nai di no rok tomung no qualification tai no rok ni interest ngi tong kangkai total post tongo jagawa 114 ta tai beri rok ni 7 ta post tongo jagawa age limit kangkai je candidate 20 ni simi 25 years ni bisungo tongi tongnai candidate o je kaini post ni bagai no rok apply khlai mano haipano sini ST candidates rok ni bagai kangkai to tai 5 years relaxation manai angkai je 20 ni simi 30 sini ST candidates rok angkai norok a age ni bisungo tongi tonga angkai norok apply khlai mano o je kaini post ni bagai 5 years relaxation tongo sini ST candidates rok ni bagai teo jagao education qualification sajaka oro sajaka essential education qualification angkai o je kaini post tongmani o kaini post no obong angkai je bachelor degree khlaijak angkai no oro kaini post ni bagai norok apply khlai manai angkai norok tomung no graduation khlaijak angkai to kaini bagai apply khlai manai o jagao bahai apply khlaina angkai norok official website o thangai norok ang link ri ruane description norok aro thangai registration khlai apply khlaina di application fee to nainga angkai oro application fee na di application fee angkai 100 rupees angkai abo angkai undeserved candidates rokni bagai se oro 100 rupees borok marinai tai sini candidate ST rokni bagai tai beri candidate rokni bagai angkau jagawa application fee rena nanglak norok free one apply khlai manai abo SSC ni bukhakto je exam nai abo angkai norok tomung no eligible ngai tongkha angkai to norok apply khlai nai di
Abo Center of Examination je o exam CBT ngai aboni examination center o jaga o rijakha sini North Eastern region ni kangkai sini Agartala wono tongo sini Tripura state ni kangka Agartala wono norok CBT je exam ngai abo norok rui mana sini North Eastern region ni bagai kangka sini Agartala Tripura wono exam center bo tongo kan norok eligible ngai tong kangkai to norok apply khlai na di apply link ang description o ri ruana tai oro scheme of examination kangkai je selection procedure selection bahai ke ngai kangkai sekang to paper 1 exam najaknai aboni yakulo paper 1 pa kangkai physical standard test ngai tai physical endurance test ngai PET haike abo paibe kangkai paper 2 ngai paper 2 pa kangkai norok paper 2 clear kangkai detail medical examination najaknai ni sakau jagawa o jagao paper 1 kangkai 4ta part tongo abo maximum mark 200 tongo time rejakha duration je exam ngai abo angka 2 hour number of question bo 200 ta no tongnai kaisa question 1 mark khlai tongnai paper 1 no paper 2 angka angkai English language tai comprehension tongo abo number of question angka 200 tai maximum number bo 200 rejakha paper 2 ni bagai bo time bor 2 hour no rejakha paper 2 ni bagai bo tai paper 1 ni bagai bo teo jagao important instruction kaham kai porimani yagulo norok eligible ngi tong kangkai to norok apply khlai na di kangkai tomung norok interested tong kangkai to apply khlai na di ango PDF no description no ri ruana norok thangai apply khlai di tomung no eligible ngi tong kangkai